Tātou tāpua I atu I le atua. Awa ua whapea lava o nā lofa mai o le atua I le lalolangi, wa ia au mai ai lona atali e tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua I a te ia, a ia maua e ia le ola whaavavau. Se o tātou te talo mo le anganga pa ia, tātou wifo ma te talo I le atua. Le ali ie le atua lo mātou ta maa lo whae, o mapu mai lo atu nuu mai mātou manei whaiva ma tiute, o wala wina ese o le nei aso, mātou te avatu whaatasi le vi inga, o le whaamanu ma le whaane e tanga e sulai na ai lo walofa ma lo wanga lelei. Pei tai le ali ie la ngona lo mātou whaatau waa ma le ato atoa wha le anganga I o luma. O mātou mua I tatalo I la ua fio, se ea fio mai e ala I le mana o lo lava nganga pa ia. Tau to'olo ina I mātou umanei, ina I o mātou whaia ile nei tāpua inga I le anganga ma le whaamao ni lava. Ma I ua toai mea uma I le whaasilisili ina o lo suafa ma malu e whaavavau. O mātou tatalo e ala ia Yesu Keriso lo mātou ali whaola. Amen. O le whaitawina o le tusi paia, tusi filfilia mai le whengainga fau, tusai ma le whaasinonga le tusi whaitawaso, o moa mai le tusi o ngā luenga o lona mata aupu e se fulu ma le fitu. O le au whaitawina, le whai upu e luas fulu ma le whae whaangata mai le luas fulu ma le walu. Ngā luenga e se fulu ma le fitu, o le au whaitawina le whai upu e luas fulu ma le whae, whaangata mai le whai upu e luas fulu ma le walu. Whaafonga maia I a whionga pa ia alo tātou atua. O le atua na whaia le lalolangi ma mea umalava o iai, ona o le alii o ia o le langi ma le lalolangi, e lea fio o ia I malu e whaia e lima. E lea o lima o tangata e au na ai I a te ia, peise I ua mativa o ia I se mea e tasi. O lo ofo ai mai e ia le ola, ma le maanava ma mea umalava I le vao mea atoa. Ua whaia fo ia ia nu uma o tangata I le toto e tasi, ia no nofo I le whonga ele umalava. Ua na tuu fo I tausanga na tō fia ana mua, ma tua oi o mea la tau te no nofo ai. Na ia la tau sa ili I le alii, pe mawhai o na la tau tau tango ma la tau I loa o ia. Ai pe tai e le mamau o ia ma I tātou tai tō tasi. Wa o ia o lo ola ai I tātou, ma ngā o ioi iai. O lo iai fo I tātou ona o ia. Pei ona whai mai fo I e isi o tau whatu pese. Wa o lana whanau I tātou. Whamanuia mai le atua, e ala ilo tātou whaitau. Whaafonga mai fo I le whaitau ina o ana whionga pa ia. Ia tū mau atu ia te ia lo na lava vi inga e whaavavau. Amene. O le launga I le suafa mamalu o le atua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Amene. Ua fia whaonga ina le mata upo e se fulu ma le fitu, tusi o ngā luenga o se vaenga o le whai upo e luas fulu ma le fitu, se vaenga o le whai upo e luas fulu ma le valu, e whai mamatua o te toe whaitawina. Ai pei tai e le mamau o ia ma I tātou tai to atasi, Awa o ia o lo ola ai I tātou, ma ngā o ioi ai, o lo iai fo I tātou ona o ia. O le manatu au tū o le launga I le neia fiafi e tusa ai ma le whaasinonga le tusi whaitau aso. O le alofa o le atua mo I tātou uma. O le alofa o le atua mo I tātou uma. Talitonu e le tau whailo le alofa o le atua mo I tātou uma. Wa o lona lava alofa lea ua tau manuia ai whaiva o le nei aso. Mai lava I le totongo ae o maalama I le nei aso fou. So I o mai le nei tū la o le afi. Le lava ua moli maulo tātou wola. I le maua lunga o le alofa o le atua mo I tātou uma. Ai o se langona lea e ao ona manino ai le sila so o se tangata whaatuatua. Wa e tupu ae ai le loto whaafetai. Ma le anganga fia vivi ia e I le atua.
E au mai ai le mauti noa e sanga tonu ai le soifua wha le whātua tua. Pei tai ua le wha apea la ngona o tangata o le ai longa o Atenai, le ai longa o le malo Roma. O le sosa iete lea i le vaitau o le tala lea na tātou whaitau wina mai le whenga inga fau. Wa ua ese lava atua na tāpua i ai la tau. Le mori mau ai le tusi o ngā ruenga. O Atenai na lau i loa i le vaitau le nā o le o ngā to tonu lea o tū maanga, wha apea mawhau whaunga wha e leni. Ai na mātila tila fo i le ai le tele o whale tāpua i. Ma wha atusa o atua ese na tāpua i ai tangata. Ma losi le ola tāpua i o tangata Atenai. Pei tai o atua wha pau ia na lātou tāpua i ai. Tā lofa e le i whaingo fie le ngā luenga le apostolo Paulo. A wā wha atusa ia na tupu ai le fia ma le ti ngā o Paulo. I lana malanga wha misionari lo na lua. Wa o leo wa ngai le tala le lei nu ese o le wha o le tanga ia Yesu Keriso. Me tai o ata wha noa lava le e wa ai ele apostolo. O lo wha mawina whai mai i le tala wha solo pito. O se tasi o lātou malu tā pua i o lo o tūsi ai upu e wha apea. Mō le atua e le i loa. To an unknown God. Isu e suenga nisi. Wha mai o ia wha apunga na tūsia ma le wha moe. I au fia uma atua a te nai a lātou tā pua inga. Ina nei misi se atua ia i lātou. Le la ua tūsia ai mō le atua e le i loa. Ai o se whainga lava leo le tāpua inga nei tangata e whaia ma le mauti noa. E whaia ma le māsalo salo i atua uma. Ma le wha moe e alofa mai nā atua ia i lātou. Whati nonga nei o lo manino ai o tāpua inga o tangata Atenai. O atua e le o tali mai i tangata. O atua wha pau e le ai se whesota inga ma le tangata. O atua o lo fiu le tangata i sa ili. O le wha moe la o ngā luenga tā la ia Paulo. Ia li liu ese mai tangata mai nei tāpua inga. Li liu ese mai atua wha pau. I le atua o le ola e peo na iai le tala le leia Yesu Keriso. Ala leo le tu sao upo le apostolo. Le iai foi upo le matua le neia fiafi. E le mamau o ia ma i tātou ta i to atasi. Awa o ia o lo ola ai i tātou. Ma ngā o iai i tātou. O lo iai foi i tātou ona o ia. Lea ua whafola manino atu mō tangata o lea ai. Le mauti noa o le ola e maua i le atua soifua. O se apoa inga ina ia whaatua nai i tupua ma whaatusa. O atua whaapau o lātou whaia. Ai ngā wai atu loto i le atua o lea lofa. Le ala lea o ana lafonga. O le atua e lea fio i malu e whaia i lima. E le mativa le atua i se mea tasi. O se whaamanatu mō tangata Atenai. E le tao mia le atua i whausanga ua lātou whaia. Le tele o auro ma a rio le whailafi ua lātou whauai tupua ma malu. E leo le ngia le atua i tupua o le ola nei. O lono winga. A whai o tausa iri pē tangata se atua e le iloa. Ma ua le mauti noa lo lātou wola tāpua. Lea ua tautino le apostolo. E le mamao le atua ma i lātou taito atasi. Le atua o le ola ma le whaapo ngai o mea umalava. O se lui mo tangata ina ia manino la lātou wa ai le atua o le alofa. O le atua foa e peona tā ua i le tala. O le ngaluenga tā la ia le apostolo Paulo. O lo o ia tau atu ai mo le ai. Le atua moni e au o na tāpua i ai. O le o atu o le tala le lei tangata o Atenai. O atu nuu ma ai sa ola i tū whaapau. O le ata lava lea o le atua e alofa mo i tātou uma. Ai o le mauti noa lava lea o le whaola tanga mo tangata uma. Sa mo aema lau mai mo whaafofonga mai le nei a fiafi. O se whamanatu lea o le tala le lei mo i tātou uma. Ia tātou i loa o le atua e alofa mo tangata uma.
O le iloa o le alofa o le atua e tupua e ai le whaatuatua, taitainga le atua i le soifua ma le ola. Tātou langona le tāua o le ola whaalangolango i le alofa lea o le atua. Aua e wheilafi ma mātongo fia le soifuanga nei, te leo suinga, ma mea e tutupu le soifuanga, e ono ma mulu ngō fia ai la tātou wa ai ma le whaalongo i le taitainga mana le anganga o le atua. O upua Paulo ia Atenai, o le atua o ia o ola ai i tātou te ngā oi ai, o le puna vai ma le whaapongai o lo tātou iai le lalolangi nei. Ia o se whamanatu lava lea ina nei o tātou whaia ni tupua i o tātou o langa, e ono avea mātua i o tātou tangata. O mea e ono tai se ina ai le ola whaalea nganga o i tātou. O se whafangu ina ia aua nei o tātou māsalo salo, i le alofa aua i mai o le atua. O le salamo, o le whaatua, o le whaamoe i lo nā nganga whesosoani. O mea ia e au na awe iai le whaamua. Po afo i whi tāmalu i tau o le ola nei. E le tu una e le atua le tangata na ia whaia. Na te saili mai lava i taimi tātou te se ai. O se lui ina ia tātou manatua le anga le lei o le atua. A wā o ia e a fua ai mea uma. O na mauti noa lea sa tātou tali atu, sa tātou moli maui lo nā alofa. Ai ia tangia i le soifua, ma le ola ofo i nā atu e whaia le finangalo o le atua. I le malea, o lo tātou i loa o le alofa o le atua, mo i tātou uma. Tātou te whaata ua i nai le ola whaafetai i le atua. Ia tele matupu lo tātou ola whaafetai i le atua. E ala atu i le soifua ma le ola tāpuai o tātou tangata. O lo tātou ua lii o Jesu Keriso, o le o ngā tonu lava ia o le whaalinga o le alofa tū noa o le atua mo i tātou uma. Na tō mai ai e le atua le whaolatanga mo le lalolangi atoa. E ala ilona maliu, malona toi tū manu malo mai le oti, ma le tunga mau. Ia tū mau atu ia te ia le whaamanu ma le vi inga e whaavavau lava. Amene. O le atatou i vi atu i le atua i le vi inga mua. O le pese mua o le atatou vi vi ai i le atua. Tātou talo sanga, te talo le whaafetai, le whaato e senga, ma tu ina atu nisi o tātou manao i le atua.
tātou wifo ma te talo i le atua. Le atua tolu tasi pa iae, le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le angangasā. Ua whapena lava o na pua ina e le fōwhanga mamana la ua fio lo lava mātango fie ma lo mamalu. Ai ua langi ina fo i e lau whanau whātua vi inga ma whane e tanga o la ua fio. Ua mātou o atu iau luma i le neitu la fiafi, ia watu la mātou taulanga whawhetai, o le whamanu ma le whane e tanga e sulai na ai lo walofa ma lo wanga le lei. Whawhetai awa ua tau i manu whaiva matiu tēna whitai tunga i ai lo watu nuu i le nei aso. I ngā luenga ma wala awina ese, tā ngā luenga ese o le malo, o company ma whala potopotonga tū maoti. Ngā luenga fo i tonu o nuu mawhio anga. Ai a whaiva i te tonu o a inga, ka pēnā le whana witi le o atu ma le toi fo i mai a o aonga. Vi ia la ua fio i lau taita inga a lofa i lo mātou wola. O mātou whawhetai le li ia lo mātou atua, tele ma le anoa a ia lo susia ma lo tamau a inga. E whasoa mai e tausi e lo mātou wola i le tino le mawhau ai sili i la le anganga. Ma lo whaatonu fo lau ai mātou ma tupu ai lo mātou mālosi. E wha mausali nai fo i lo mātou wola wha le whātua tua. Whawhetai lo mātou tamau. Ia ono lo whaasoa e ala i tā leni ma ngā waa ua e whaoloi nai o mātou tangata whaatau wa. Whaatino ai whi au ma ngā luenga e tusa ma lo mātou wala awina. O whaamalo whaafetai lau pule tō ma lau pule whaasoifua. O malo pule whaafetai malo a fua i lau ua maua. A wā ua le au noa lava lo wanga le leima lo wolofa. E ui le tele o taimi wa mātou whaangalo la ua fio. Taimi ia e sanga muti vale ai lo walofa tu noa mo i mātou. Ne li ia o mātou whaafetai o na ua fionga pa ia o mātou whaitau, mātou malama mai loa ai lo fina ngalo feta lai mai. E alo lava nganga e tau to o lua i mātou, whaatonu fo lau ma avea mo mātou whesoso anisili i taimi uma o lo mātou wola. Ai whaapito au ngafa lava le nganga whaafetai. Ona o le whaolatanga e tasi ai afe wa e saunia e ala ia Yesu ke riso lo mātou wali whaola. O lona maliu ma lona toe tū manu mālo mai le oti ma le tūnga mau. O whailawa lea mo mātou wala i mālo. Ia tū mau atu i la wa fio le vi inga o le whamanu ma le whane tanga e whaavavau lava. Le li ielo mātou ta mālo whai. Mātou te whaasifo atu i la wa fio. Ma tau tino atu o i mātou o se atu nuu ma se whanau ang sala. O i mātou lava o le fotu o le anga māsesei. Pa māngalo i mātou pe a whai ua le manatu mamafa i mātou ilo mātou wola wala uina. I whaiva ma tō whinga ese peo na wala uina ai le soifua ma le ola. Mātou le wha maoni lava ma ua whaatumutumu lima o na mātou whaatino. Le li ie wha māngalo mātou tangata le ato atolo mātou wola tāpu ai. Wana o na mātou tau o la ua fio, o mātou iloa lo fina ngalo, au o mātou musu a lava e whaatino i lo mātou wola. Talo ina ia sausau ina i mātou i le toto pa ia o Yesu ke riso lo mātou wali whaola. Whaamama ina ai i mātou lau whanau wangasana. Le atua whaafofonga te talo e, ia iai au whaamanuianga si o mātou watu nuu, Nātou uma ua mawhai o na maua maile nei whaasala launga. Whamanuia i ona taitai, a mata mai lava i maunga te tele, se ia o i maunga iti. O i lava fo i o mo mia lau whesoa soani, whea ngai i pēa ma whainga tāmalu i tau o le ola i le neitu la fiafi, i la tau o lo maua pē i whaanoa noanga o no le motu sia o mafutanga, i e o whaata o tolia i maota ngase o no mai o le tinu. Talo ina ia whesoa soani, maanga le leila o fio. Mātou manatua fo i male alofa na i o mātou ta māma tina mātutua. O lo o whaia le whaiva o le tāpuai. Ia o alo ai sa mua i ngā luenga o le aso ma le aso. Talo fo i e whamanuia i nei o mātou whana witi. I lo lātou wola tupu ae. Ia o la mātou tau i lātou i la o fio.
Ua o le amatanga le o le poto ma mea le lei umalava. Mātou mana tua sa moa o lo aita umalele. Sio mātou wā tunuu i o lo alala ma papa au i atunu e mamao. A pēi lātou uma ua mawhai o na māua mai le nei sauninga. I anga le lei ma whaamanuia la ua fio. Mātou te talo fo i e mana tua i a le whaingata o le nei o langa i le lalo langi vevesi. Taua ma whewaya vaya inga. E o lo o mate la ina i le fia ai ma fia fia inu. Tangata o lo ola tau mia i te tonu o sosa iete. E o lo a fia i suinga o le tau. E li e lo mātou o tua. Fesoa soani la ua fio ia i lātou uma. Ne li e lo mātou ta mā. O mātou ta talo ia. E ofo atu uma whaatasi ma le tele o ta talo le oa i o mātou loto. Ina ia whaia i pēlo ulava fina ngalo. O mātou ta talo e ala ia Yesu ke riso lo mātou o li whaola. A o le manuia ma le file e mūtele o la ua fio le atua le tamā. Le lofa siri ese o Yesu ke riso lo mātou o li ma lo mātou whaola. Ile ma le mafutanga le motusia ma la ua fio a nganga pa iae. Ia tu mau mai i o mātou lunga. Ma lunga o lau fuafuanga i le lalolangi atoa. Nei māso umai o le whaavavau lava. Amen.